Indi şiirlerimde la köye alıp kobayır yırlap işittirgim gele hezge. İmanға ынтылығыз. İman hüdeyet gereme, Allah var tipemin beleme, imanға ынтылығыз, Allah kulu bulығız, yamanlıqты koyығız, yaptılıqta тұрығız. Eskilik ulu yamanlıqı, gaybet hüd yahalағайлықы, aldaшу hem urlaшу, tavuqqa kehitip barу. Günahta bulur қалу, мәңгілік өті таяну. İzgilik işlev yakşı, тұрмышың bulur yaktı, haran болу nefselik, қалыр байлығын серіп. Қаз günahtan hin еліп, imanға келі иңелік. İman yolunu min beleme, tıyılı kere gelene, samagundu kuyudana, arakı kolulanıdan, narkotikti kadavdan, günah kolu buludan, eşeki hüdüdü bilme, tıyılı kere gelen, eşeki hüdüdü bilme, matur hüdderi hüyle, tıyılı kere gele, yamanlıktı kuyuda, yaktılıkta duruda, maturlukta duruda. Büyük Allah'a ul berev, imanlığa ul terev, böteneme Allah'dan görünmegene tınalgan. Damlarmın meni tuktamam, tuktatır mihini Allah'ım. Yazahın biri de Allah'ımı, yaşahın yeri de balamı, gümer boyu edlerhin, kuktayin tedelenirhin, hüküm itemin, yenine hüley almasa bittelin. Tenbasık yeri de sürü, yensiga ulu bit ölmey, yavapqa ul tartıla, imanlıları kutula, hüküm bulmay ularga, doğru bulgandarga, aldanmağıdı dünyaga, kılıkmağıdı hilmalga, maşinaga, aksaga, barneme yeri de kala, tutuklana tarkala, bayığı hıdı imanga. Bara bilbidi Allah'a, iki kitabı kulda, turmuş kitabı onda, hüküm kitabı holda. İmanlılar yol taba, ojmaqqa kihilip dula. Ayıra kukita Xuday, onda aqlahanı bulmay. İmanlılar on yakka, kere uları ojmaqqa. İmanhızlar hol yakka, məngelik hunemet utka. Hunlamağıdı kilegedi, Xudayda yolu belegedi, hakikat törümüş onda. Hanav tutabız bunda, ıntılığız imanға, qutqaruсы Xudayға. Mına şulaytып şiğirlardı hüylagenden, hong şiğirlar yazılgandan, hong muzika itip hıranım Xudayға, ul yerlar bitinde şiğirga yazıla. Şulaytып hıragandan uşu münejet küyleri tüşe başlanı. Mına uşu münejet ul uzun ul. Min anahdiga qısqa itip yerlanam, hongunan uydige qarap, onda şiğir itip de hüylaganlar kilip sığır, mına ul yazıla bitinde. Indi mına Elfi yapayım tığnağıdı gihe, knopkaga basahıdı, uydige tığnarhıgım meyemi. Indi imanға keleged, min hidge ürettim, gaysa mesihleri Allah, ul irgegildegine tura, ul hidingesin kurban bulup kukten düşken Allah bereni, bit hadi elile bit mına salalar bit maldı, kurban etip, ev gerekme, 2000 yıllık gaysa uydigen, Xuday uydi kişiге öğrilgen de, Meryem anabızdan tuğup, bizim için ulip dirilgen, 30 yaşında, 33 yaşında okusuların iyertip yürügen, qalanan qalağa ilsi gaysa bulup yürügen bitu. Ana şunu kabul ettiğiz, u bit uldi, hem de tirildi, hadir ul ruhu her bir kişi minen, tuğa iken bala, eden balağı bulup, onun karşıhındağına Gaysa Mesih'tin ruhu, izgi ruh var, şunu bit sakırığa gerek, Allah etken bit yazmala, kuldan tüdülgen yurtta min yaşamayım. Hezde min yarattım. Oşaytıp kişi bulup etavdığım min hedin kungülegizde, yüreğizge kirittigiz, min köslep girmeyim digen. Onu sakırı üsün yürekke, günahlımın, gafuyt, gaysa, hin minin üsün ulip dirilgen hen, Gaysa Mesih, Xudayım, Allah'ım, gafuyt min hin kutkarusı, hin teri Allah, hin teri hıv, hin ruh iken hen mihinge yüreğimden urun berem hem gafuytine dip eytugine gerek bitinde. Mına köp Başkurt halkı, bigirek de uy halkın bitinde, Başkurt dilinde şiirler yoqa düşmegen bitinde, min bit Rusala bilem, emine Rusa düşmeni Başkurtsa düştü bitinde, gungulime düştü. Şuna hezge mına min müracaat item, hırayım, gafuytinigiz Xudaydan, irgegizdegine balağızı yürettigiz Gaysa Mesih turahında hüyllerge. Hadir mına Başkurt dilinde İncil sıktı bit.
башкорт телендә переводы яңа васыяттың Новый Завет дип атала иде. Ана шуның переводы сыкты башкортса. Рәхәтләнеп укыйбыз, күңелебезгә халабыз. Һәм дә ана шу Гайса мәсте кабул итәгез. Уның канына буялып, һәдәле помазник Божий башкортса баягы Гайсаның каны менән тадарынып яшәйһегез һәм дә ен пәриләргә һезгә уже көс бирелә, изге рух көсе бирелә. Һәм һез енде үз һүзегез менән генә куалайыгыз. Улар бис язылган бит китапка. Китап Инҗил дип атала. Или Новый Завет, Библия дип атала. Без Гайса Мәсихте Иисус Христос тиһәк тә живой Бог Иисус Христос дип әйтәбез. Сөнки әле теге креста һәм дә хүрәт иконаларда уңа ышанмайбыз да, тагып та йөрмәйбез һәм сиркә ондай нимәгә бармайбыз бөтенләй. Үзебез Алла йорты булып яшәйбез. Алла йорты һәм дә сибездә Алла һәм Алла балаһы булып туып яшәйбез. Менә мине тыңлаган кешеләр бөтәһеле Алла сын үле, рухи үле. Изге рух юк. Гайсаны кабул итмәгәннәр. Гайса ул кыл күпере. Шул кыл күпер аша барабыз дип менә диндә, ислам диндә әйтәләр. Кыл күперен улар кабул итмәй. Пәйгамбәр диләр Гайса Мәсихте. Ул пәйгамбәрдән бөек. Ул бит күктән килгән. Алла бәрәне. Алла безгә уны курбан итеп. Алла үзе ул. Слово Божие. Ул Алла үзе. Алланың үзе. Менә 5-нче сүрәлә, 3-нче сүрәлә, 19-нчы сүрәлә мин үзем Коръәндә шулай ук укыйм бит инде. Коръәндә шулай дип язылган. Гайса әйткән. Мин килдем, тыудым, үлдем, кубарылып терелдем. Гайса Мәсих Мәрьям улымын дип әйтелгән. Менә Коръәндә шулай дип язылган. Коръәндә аңлаган кеше бар, аңламаган кеше бар. Менә шулай безнең менә рухи туган һәм икенчегә туган һәм Алла балаһы булып йөргән кешеләр һезгә аңлатыр. Минең һәм кешеләр күп. Мин аларны имандашлар димегә, Алла балалары дип әйтәбез бер-беребезгә. Һәм Алланы ошо дөньяны биргән, күкте ерде биргән Алланы без атай дип әйтәбез. Атабыз дип әйтәбез. Ул бит ошо дөньяны биргән. Инде Иблис миңа килгәндә, мин Алла дип алдап мине килде ул. Иблисте Гайса Мәсих көчлеләрдән көчле уны кылды һәм уңа буйрык биргән, власть биргән, ул властьты безгә биргән. Буйрыкты инде без буйрабыз дингә китергә өйсенән һәм дә кешеләргә ярдәм итә алабыз. Безнең дуалар ишетелә. Менә ен ялаган, енгә кагылган кешеләр бар дөньяла. Эпилепсиклар әйтәйек һәм дә төрле лунатиклар диләр шуларда. Уларга бит ен ияләгән. Менә шулар өчен без дуга кылып, өйрәтеп, улардан еннәр сыгып киткәнен без беләбез. Еннәр сыгып, мин үземдән ен сыгып китте Гайсаны кабул иткәс. Менә шулай итеп без өйрәтәбез һәм һезгә мөрәҗәгать итәбез. Терелегез Гайса өчен. Ягынан туыгыз. Үзгәрә бөтен булмышыбыз, бөтен йөрәгебез үзгәрә, бөтен тәнебез тадарына, янебез тыныслана. Менә ата-әсәгезгә әйтегез ошо һүзләрне. Күбеһенчә кеше безнең ошо тәнен тынычлап, борынгы менә мин инде иманга килмәс борын бит инде. Тән менән йөренем һәм дә ошо дөньяла үзем һәйбәт дип уйланым бит инде. Һәм ошо булган борынгы үземнең булмышым ул Иблистең дусы икән. Ләкин мен аңа каршылык бирәм һәм дә рухи яктан мин терелгән һәм дә рух менән яшәйм. Гайса Мәсихкә дугаларымны yetkереп, безнең дугалар барып җитә, башка кешеләрнең, дини кешеләрнең түбәгә генә барып җитә дип Аллаһ аңлау түгел, ләкин ул да ишетә. Ләкин дугаларына җавап юк. Безнең дугаларыбызга җавап бар. Тиз генә була, или бер секундтан һуң була. Ләкин кешеләр киһә тадарына тәүбә дип атала, ул тәүбәгә килү дип атала. Тәүбә һүзе менән генә тәүбәгә килә алмаегыз. Гайса Мәсихте кабул итәгез, тере Гайса, минең өчен үлеп терелгән Гайса дип сакырагыз. Йөрәгемдә һиңә урын бар, мин бит гөнаһлы. Мин бит тугандан гөнаһлы, адәм гөнаһы. Шулай ук үземдең гөнаһларым бар. Миңа хәзер әйтәйек, ничә яшендә? Миңа 62, башкаларга кем карап утыра? Уларга 30, 24 яшь. Сакырыгыз Гайсаны. Куркмагыз, ул бит эргәләп тора. Ләкин үзеңдә әсенеп, мин гөнаһлы дип әйтмәһәң, гөнаһлы кеше кайда китә инде? Тамыкка китә. Безнең өчен ожмакта юл әзерләнгән, өй әзерләнгән. Мин аны һилеп яшәйм, мин белеп яшәйм. Алланы шу хәтлем яратам Гайса Мәсихимдә, ошо күкте ерде биргән атабызды яратам, изге рух үземдә. Изге рух, уны яратам. Менә Алла үз йөзле атабыз Гайса Мәсих, Алла үзе һәм дә изге рух. Шул Алла үз йөзле берлектә. Бер Алла. Ашы бер Аллага ышанып, рәхәтләнеп яшәйм, куанып, юаныста. Ләкин хынаулар аша үтергә туры. Хынауды Алла үзе бирә ныгы дип.
Nıgı tip hanavda birile hanavdan uyda alıp sığa. Allah'dan kabul ettir gerek. Bütün bulmuşubuzdu, her bir tınalığıdı, her bir yürüyüşübüzdü. Yulga dığı sığırga yaramay, uramga dığı sığırga yaramay. Bir yerge barhan ol yendi kovalayım şunan gına kirem. Çünkü ol yen şu katlim kamasa olay. Kişige uylanırgala yerek birmey, uyuwızdı sıraz uyuya. Tigine uyala koya. Bana şu ayda bizge müracaat etip, meni tığnağı hılgiye, dağla hüler mineli. Menin menen ninde haller boğanın hüler mineli. Nesik menin isteyen yürügen, ninde yamanlıklar kılganında hüler mineli. O bitte de yamanlık kılmanı tevde. Men hele kişini davaları gayretem tiptirip haber hüylep men Allah dip geldi. Men Allah dip geldi. Ninde Allah'a şanahıgız. Şanahıgız Gaysa Mesih Meryem uluna kilip, hedingisin buna teniminen kilip, ölüp dirilgen Allah'a şanıgız. Teri Allah'a şanıgız Gaysa Mesih Meryem uluna. Rahmetin nağılısın. Rahmet telefon aşağı hüleşir biz. Telefonunuzu alığız. Ben tilden etmeyim. Onda yadılı alır indi mağayın. Bana men esnim aytıp tura menin kiyevim. İmanda şul eytir. Telefon nomer Akyar avlunda men yaşayım. Haybullar rayonunda, Başkurtistan'da yaşayım. Bana türlü kostümler giyip, tegip, uydu ben bana halılarım menen uşatıp türlü ayatlarga, türlü konsertlarga, avdışlarga barıp, hüyleybiz biz kişilerge, hüylerge tarışabız. Lakin tığnagan bar, tığnamagan kişi var bitinde. Kişiye köstep alıp kelmeýbiz. Allah alıp kelmeýär, kişi kelmeýbiz. Kişi üçün dua kılırga değişmedi. Turgan yerimizde dua kılırga değişmedi. Rahmet tığnagynysy. Sizge men imanda bolugyny tileýim. Eýinde siz üçün häzir men dua kılam. Hudaýym, Allah'ım, teri Allah'ım, Gaysa Mesihim meniň kutgarusym meniň. Atam, oşu ýerde kukda hem bergen. Gaffu et oşu meni oşu televizor aşa, kompüter aşa, telefon aşa qaragan kişilerde, edem ballar imanга ılıqtır Hudaýym, meni ütinip huraýym. Hem bergen talantlar menen ýerlap hem de şiğir hüylep kişilerge müracaat etdim. Ular tığnabytyralar, qaraýlar, rahmet. Hine danlar üçün işlerini men ona. Hin danğa laýyk şunday laýyk muhabbet gelsin ki hin üdün muhabbet Allah'a. Hin degine muhabbet, hin degine ılın ömür, mäңgilik ömür embiren. Kişilerimde ılıqtır indi, başkutlarımda bigirek, başka halıqtıla ılıqtır Hudaýym. Her bir edem balahyna, ninde dinde, ninde tilde, hülehlerde, menin hüdüm barıp yetin, hinin hüdüm barıp yetin, hin bit hüd, Gaysa Mesih, hinteri Allah, bütün kişiye hin kutkarılığı berdin, lakin hinen hurarga deyişler, gafu etenirge deyişler. Hudaýym gafu et kişilerimde, tuğanlarımda gafu et. Başka tuğanlarımdı, başka halıklarımdı gafu etip, sit illerden gafu etip, imanға kelerge nasip et. Hine danlarga, eleli odun gümürler biren balam tihin. Rahmet Hudaýym, odun gümürlerde yaşayıp, elimine 62 yaştan hikken tuğanğa da yaşarga yirik birhen. Hine hüyler üçün güne gümür bir, hine danlar üçün gümür bir Hudaýym Allah'ım. Gafu et kişilerimde, meni gafu etken başkalarını da gafu et. Kündegi günahlarımdı gafu et. Hin menin menen irteli gisli her bir midgilde hin meni izgi ruhum menen kuvvetleýhin. Rahmet hine üstür meni imanda. Kösli bulurga üretmeye. Şu haybular ayında sahnelerge sığarıp hinin bihim birgen talantlar menen şiğir hüylerge, yer-yerlarga üret meni Allah'ım. Bütöhre hinin sebulun uşu dünyala hin tipkine yaşerge üret meni. Köpme gümür birhende rizamın. Hini danlap gına yaşerge nasip et. Amin. Amin.